Turn to the wrong door, walk up for the again. Kathleen, Kichi, Job, and show you. You walk a Jojo, Yima. Gigashua, Jatang, and Nurgan, and Ben walking over to a tongue tag. When you turn around the door, you mark up for the car again. I'd rather meet Kathleen and Kichi Job, and I show you. Young Ben. Yo, did you win? Whoa, I need more. Yo, did you win? Whoa, I need more boy. Push a dogin wo we won kidier I biping ke pakeni odan benegan meno ye kiyin uneng yin kenenate ba push a dogin ke peko benenate maga begene beno yin kompen kanyeni ba push dogin ke beren ninate mena megi won woji maga rumo ki ye yin ka yishu le wan I bed wan ba push ado yin wo jo ke pe kompen men ben di changtin ako be yin kini ge yide wan wolu nyo ka di yiken ko be na te magni lunyi wan ke nyu gen o be do mi tinga ye lunyo gen ke yot
wo ya kwaje kani we bede menini be mal ke bede mi wan ke de chang ben ke e kop mi wan ke bede mi wan ke e chata mi wan ke e ruk mi wan we bede nen in radoror Yesu Kristo we amen yima dian ke renyu Yesu Kristo we poj ba mo kon ka duang ba me ke ji kuai mi kon mena kwai ko wa ke yet mo ka ban o tio ya doga en poj ke beri yidan men nu ke yan ke lan ke bol kanyini poj ba mo jok ke pe ba yot de ke ba nga te ga mena me kini jok a be de yot ke yi tio ya doga yin poj ke pe piwe ke de chang ben yin de yin ling ko wor men no do nyi nyak yan ke kanyini ke lan poj ba mo gu ben wu ji ma nyi lu nyi wor men ni ka u men ke ling ka nyi nyak won ke ji ma ka kiela gog men ni men nyi gog wen men tio ba ngi mi mat men yang pedun nyi lu nyi won ke nyodo ke ni gi ji mena yodo yin doje ke no nyago yin ke wat mene anganyo yin bene nyi gog ni yin men ni ba mada mi ana nyu do ke yo men ni de shantin gi ji mena ai go no ber di no kwachwa ke jok ke kanyini ke pe shang men ni ayol jang go ga bich yakob ke ji kon ke ni ba shang men kwachwa ba shang mi kwach de ni mi ka bere ke ni jama ber ga nyi kwach yan yenyi cha rang ke wanyu o jam magni nyi log yan e ga ba kwach bene ana awe yan o yinyira gyan ke jam mo yang wan o wo kwachwa ni ka ko be ke wanyu ko be wanyu ko log ke ne ga ba go ke be de mia ke po go gen wa do ke ne wa kwachwa ke bere mogni ke yu wanyu mena gwe de Paul e gwe de tieng Rome Paul wanyu mena gwe de ne gwe de tieng Rome gi jamena ko ben akobe ji mogni ba ke ni jama shwajo i jok beni yide bole kanyo onyodo jok nyige jam ko be pole kanyini ba kene jama a shwajo i jok ben jama a shwajo jok ben yide bole kanya onyodo jok nyige كده بون با كوبكني قال أنا انتظار الخليقة يتوقع استعلان أبناء الله جيجمانا باري يكوب ككنيني بونيمانني كوبا ايوي جوك كي ايلي بولو كنيني با جيجمانا aneno e kompany ke yi nyige jok ba wa ji maga ye Yesu Kristo we bene wa adwat keni o doje jok yode ji kirie do jok yode ji ke bede do jok yode ji ke erume do jok kira yode ji ke kop maga akamwa ke jam maga agogwa gijmanini bene gijmana adwat ke kale jam magani ba kene wormana ya lingwanan akung ya ke kidatin Yeso ebi kapa kobe nena te kolog Yeso yeyin yiye nena te yiye betekon
ye romogan ye kanya beden ka ye so yin mene nyoda keni ye jam go ben de we wor mene den dog lungwa kede jok abi adwe nyogon gayido kenenate gijemenut ba keni padawa ayidi jok padayin ayidi jok da jok en ayidi yin jok en ayidi yin keni omoga yang piwi ko biyen jok kera en ayidi yin o gijemena dwadin ko biyen jok en ayidi yin keni oi wegiyen padadan ayidi jok padadan ayidi jok da jok kira en ayidi dan adi moga komon a komen kini chengon ba ijo iye dan benogon Yesu Kristo we en akobo ke eywan kini ya en atungo ke dot echa dot mi piu ke tuong eyide ngana yang ot kini ot menini ko yeben gijemena akobo yin ba kini Yesu Kristo we en ayidyin uyibi yugon opiejin kene yidwa ngo ogwagyan yidwa de kene oyakada kun en ayidyin uyibi yugon opie okobo yin kene akwobngo adwadin okobyan pada yin ayidi jok ji nut regir makobo ka yada pedagan kene adaro ayidi jok ka enene kene ke ejuru mogone ba jokera ena shuong ke bang ka chibugon kene ba en ache jok en ache jok yit de gijemana anut ke eje ponyo mena koba koba yit ba kene jok Yesu Kristo we ba en ayid yin en yidin okobo yin ke gijemana mido epio yenan
ene yidi yin uyi chwede ke kunyo ke ye ene yidi yin ama jam mogi ben ga yang ye ega ba piel de yidi yin uyi bi yi ye kene jam mogi yang ye menini dano mena ye Yesu Kristo we pade en ayidi Yesu da Yesu yide en Yesu yide en jok en ayid yin ade wor mena nyikoba kene jok tanga chengon edwade kene onyagon be ye menini ba witung nyigi jok de ji maga apedgan nuri megen Yesu Kristo we gijemena ba kobo ke bergen ba kene ege yide nyigi jok oge nyigi jok nyode e jok ena koben kene jama ashwejo e jok ben yide bola kanya o nyode jok nyige jam ben jime gira de shantin ge beda eid ge cha yit kaume mena biya pot yide mena kiele echa yit de gije mena anudo aneno etien kompen ke iba nyigi jwok gena nena gena yidigen kene obed wigen obed jwok ene Yesu Kristo we o neno ke rigen ena koben ke akobe John ke yuwan kene ya Yesu kera ena bi aba shara meno menya dano benegon ena bi aba shara meno menya dano benegon o menya shara mi Yesu Kristo we ke bang menini yina yol umya yina yol nyimya kompen yida yin kologa yuranga ke koba rabeji moga kamgen de kaw macha da dor maduot ke eywanyo mi Matthew kwan maga nyinga dadara abidak kwan maga nyinga ton abij gide pierurabij gide pierudabirio cha koboga kanyini kene kologo omyo dano nut mabano da wera mashup ke kaminyi mek ba kene eyin adi omyo mena agogo yin kege mena rach oyi bada mena ye ba kene yino kada ye okobo yin ke pakani o baje mena achup baje mena ni ide yom yeli yina kat kologa mogoni go chogo ba yen kayi kabo ke geryo wala diedap ka ji mogni gelunyi yin ke kala u kada kunade omyo meneni kologo uban kayin kadwun yi kang jok
e ba kene o yide yo urebun ke kanyini chi ka yoda kene dano nud me go ke ba ko ba kene o baje mana chup ke o mana chup dor mana chup o dor meneni duru pen o bede kamwe ko men bon gejema ma ba dor kede o bede ga yang e mer o bede ga yang e nyak de e kologo o dal kelinga ke kobo kobi ke tieng o yur e kan jok ayola buro me buru jok e ka wiyin ena dano mena per ke dano be bong jok manganyen o wiyo yin e wiyin e pero ke bere pero ke dano mena ba jal gwach ke kanyuni ka kobe wanya ka kobe Yesu Kristo we kene o wiyo yin ke bere dano o wiyo yin e per ke dano mena a jok kujen menini ba nyude tiyo kene yin kologa mogni adalo ke yelo ke ekan oge dalo ke yelo eji dagi joke ne machuga go yi ba kene yin kwajo ke jok kwajo ke bergon ke ba kene jok ena anyore we kwer mogon pio dana ka dana ko ben ke bajmena bajen ke kanyuni menini ba kop ke koba rebeji komo la yide wa kedi wa nyige jok wa yide jam maga choje jok kedi ke paken wa yide gen ama wa achinge achibo e jok ke gok mena ba go rebeji mena kama e Paul kene wa atana khidmatal musalaha gok mena megwa nimi ka bere kene gok mena meg shar ba kene o chedgo mut e gok mena megwa wa anyig gok menini ba akel kekelo guoga mogani ba guoga mengenyo akel kekelo guoga mogani ba rebeji ana akobo kobni akobo Yesu kene e kal omyo menini ka kide e kan jok menini ba nyudi kene kologa da were menudo ke pot kologa da were menudo ke yedkal kologa da were menudo ke kele jur ameno yel mogni ba kene buri jok ena chingo chip gok menini bena kobo kenya kene jama achwajo e jok ben yida abola kanya onyoda jok nyige jok re onyoda en kere nyikon rigon onyoda en komlawa kere nyikon wa shamagir wanya kwaja kenya jok nyudri ji magni ji maga kujiyen ba kene e nyudri gen de kob maga nudo ke bere ba kene e jok e gon onyuden ji magni keriye en onyod jok rikon onyud go rikon ji maga nudo akamwa di chantin kene ji magni yina jok nyudrien jok igon onyodien keri kologi yiba adano mano gog kepe kobe rebeji menini ba jok ena nyodore keri kibang menini
yadwa kwajo ke beri ke kanyuni yadwa de kene oyire ba ke yan ke kwaj men ke ba ko ba kene oyi beri ba dano mene yi go jok ke pa oji reben pa oji reben ka kiel ji mo kam de man wi beri ba dano mene yi go jok ke pa oji orebien wo wi won yina Yesu Kristo we mogni bene maga ko boyin keni kologa da wero manut kologa da dogma bano gi mogni ba kangi mena ko boyin keni yino ger kangani ka kangani ko luang durupenyo engadaman ya kwajo ke bere nyari men ya kwajo ke beri wadi men keni wi bedo mi nyudo yin kerikon ayole bedo mi rebeji ni kanya kado yin ka yi kada gol jala chwala zaka abed egologon benye kado iya Peter de kebanga bede kene yin kiri aba jok mana nyerabeji ya Peter ki bang mogi ben ke yai mana chado ibangi ge kidi golani ka ki shangani ka yi gogo ke gingango ke e kalmanini ka jala bede nganyo eji a bede jiga kejoji a bede jiga gwado eji jalani agogo ke gindot e goge ji maga kodi ke bang gok mana gogin ya kwacho wo wiya kene wi nyigi mogni wi gogmi o neno ke riken ni kanya kadin pana chola samara paj menini abed enyi chiga kech de bangi ge kaloyin kaga kidi pani ni pana bere nye kejo gen ji maga akud gen kene gaba ji majag owe lojo bangi akaloyin kaga kidi kunini ya kwaj wo Yesu Kristo we kene we bede rebeji kali mal ke bede nyari menini we gwok me rebeji kali mal ke bede wadi men uyuyut ke rekon nimi kanya kobo e polo e koba e we maga chibi ikon kene komolabo yide nyegi wo we gwok rebeji be mal ke bede mi ikon we yuyut ke iba jwok ma shwali iba jwok ma gogo ke ikon iba jwok ma wil tokon iba jwok ma wili we yuyut kere magoni ke jamo gogen ke yomono reb goji poj ba mogi ka dong ba mi yin radoror Yesu Kristo we amen jama chwejo i jwok ben yide bola kanya onyod jwok nyige kal mena nut ade yinenan jama neno yine yige rungen jama ba yang kajken jama abede piui ba medo yacha yiko kene gi ben mago nudo ke golani ko ba gwero e wanya ke beri ba kene yinga na ye ke e kalkanyini bene yinna yit e ji mago yang kalmenini obede jok yud keri obede jok yud keri obede Yesu Kristo we yud kei wode bang Shangomek get ket enyan machwala Paul kanya rangwa ke chagami Paul abeda dingo gina gogen kang jwok Paul e kanya yanga pana chola Dimashq Paul e yanga pana chola Dimashq
ponyo ke kwa bi Yesu ke paj menini tienga aba tienga Yahud maga bi ke gon ke maga yud panini ba ke ni doggen ben arabogen anywa gogen kaga ko ke ni gijemana chugo go yigen gijemana chugo go yigen agogen Paul ba ke ni Paul chiga nagen menini ba gijemana bi malo ke betegen gijemana bi mal ke rumugen ak bari kit be go Paul ke pa ke ni Paul rigon awilen Paul abi paj menini dimashak menini ba ke ni obe o tinga lugo bang Yesu Kristo we ke paj menini o yide yomo magin o gekide Jerusalem de anan Paul Yesu igon anyuden Yesu abi ka igon nyuden Paul awil Yesu ke bol kanyuni Paul ni kanya rumi wilo Yesu Kristo we adoga ena do nag ena bi do anak Paul ena bi adwar nak ama chawmo ke naga ke Jerusalem ke bang Yesu magiri obi pana chola dimashak be ke pekani o naga ke ji maga luka bang Yesu Kristo we kanya wili Yesu Kristo we awil piogon Yesu Kristo we adoga en kera adwada nak eji maga dong epedgenu do ke wilo iya nga gwok eji magne ke pajmenini ba kene ge doge nywagen kene nenwa kayne kanyo kalen doge dormi pajmenini nyichika kuroji magni iya nga gwoga bang Yesu ma yang panini kanya bere Paul goda war ke bakop kan bada naga kanya bere rumogog be bakene o Paul bada nag ya bang Yesu Kristo we maga do da nago Paul maga ber gina abeno Paul ya gen kiri gen arum kena o Paul yelgen agogen ki go ke dong me duong agogen ge chuaje ke dong o dong menene ba ken o Paul kitgen ejgon dong agogen kawmo dong agog ka Paul kwanyigen ka tuigen ej dong menene ka go kelgen ke wa ka go oyet ke wi dorme paj menene ay Paul yang ej dong Paul mena bi ayang kala wiji ken abi ben menaga bang Yesu Kristo we Paul ni anan giya be gina benen kene go dinagen gini gena yabo kedong gini giya be gina beno Paul kene o ginagen gi magni gena achuajo kedong gena yabo kedong mena go kidga Paul gena go ke pakena Paul yelgen ke chingo we man dwade nagi gena abanyin adut gena wua akwanga Paul kaga ka kuni dor me kanya bongji ka Paul kelgen ke wi dor ayang ay dong meneni Paul atinge ay dong ka lenga ngaje dor tunga kiel e kunini ore kelo ge dongani okat ke kanyini le gog mena goga Paul ke gog mena goga bang Yesu ma yude panini gije mena bebenen giya bebenen kenogi nagen kenogi magen bena ji magni adok agen kiriken
ayali ke ching we magad wada nagi Paul mi da yi dongeni Yeso ma da mi go nyuden kene Paul balet ma da miya bedadi ma da mena mariyin ma da mena mariyin ba ma da me bedi jiyadwa di nak benagana chidi dongan benagana tingien benagana yelien benagin mena wango e wanyo akobe Paul kene una yol nyigi jok maga yang pana chola rom ba kene kompany gije mena neno jama chweji jok ben genene jok keno oikon nyuden kere nyekon genene nyigi jok anen nyigi jok gena nen yadwa di yikop ke bol kanyini kene weya we wad bang o Paul yelgen ke chinga we magado anagi bena we mangni gena yang yi we ni gena yang yi we maga yeldan ke chinga ta men bada pada komangan ke chinga jamaga pil ben ke bakane oyide yomanagi bali dumara mi jokera Paul yang e gup yang e dong eti ngaji man ma ber gina benen ken konaken bali de mara mi jok ba rum ke ber dong meneni li de mara mi jok ke pede nyegi jok maga yude Paul e Dimashq mara mi jok beda dingo mara mi jok beda di ke mogani yadwa di kop ke bol kayene kene we wa kwajwa ke jok kene we mara mi jok nyuden kriye we nyuden ji maga rum ke bar go ke graj ke bare o ji magani ge gogo jok ke ndoj kriye ya kowe ke kanyene kene dano mena rumo kene yigo yen ke graj ke bol kanyene yadwa kene yire ke yan ke kwaj kene we dano menene yina jok we iri nyodo e yin keria we re nyudien ni ka nyodori keri bangi ka kanyene kanya kwanga Paul ka Paul ketgen e donka yelgen wo wiya ba dier kene kompany kanyene da mano ke yukan umana menene ngergon duong keji makujo eji magni iyore gan kene ongo iga kujigen ma nud membi mal ya kwaju wo wiya ke bol kanyene yina Yesu Kristo we yina ko kene yina ba jog mer yina ba ro mer yina ba jang mer yina ba jog mana ni yelji yina ko kene Paul yelin o yelo yin ke chingi magdo nagi ayelo yin ke re chingi ji magdo nagi ayi goga nyigi maga bentu ngodiyin ama en au mo bentu ngodiyin ya kwaj wo wiya ke ber nyigi mok ben maga pedagen au nge megyin kene ya kwaje kene wo wiya we bedi nyodo yin kerikan we yiyut ke ikan we yiyut ke chingen ke gok mena gogan ji wo wiya ama yina chigo ke wanya kene ngade mana mi dan ko logo biye ye e nengo ke pi ka gogo ke gisham ne ke pigni o gog eba mach meno robe jam ben mago no do ke jurumugan wo wiya ya kwaje ke ber nyigi mogoni kene we bedi nyudegen ji anan Paul atinga ke yedong e bangi ka yudi yen kene ke dier we magi ojaga ke nyigi we gog meneni nena ke ber nyigi magani yina jonga nen anene pede nyigi magani we ke bede baji
we go ga ba chingi kwan chingan ka ga ba jo kom chingi obeda yino gogo ke ching mogani kwan chingan wo ka ga ba jo kom chingi kwan nyingen ka ga ba jo kom nyingi kwan yidugan ka ga ba jo kom yidi kwan lebagan ka ba jo kom lebi obeda yino kobo wo Yesu Kristo we poj ba mogi ka don ba mi amen. Banga beri montega mega bene bere ji bene ke banga bere kene jogi enare ke lo jom ben mo nen ke mo ba nen gok menini dwade yeyo ke yi gwada yeyo ke yi wa wo ko ba ke ji mo yang ejimiri ke jam mo agoge gen ke bede mena bede gen ke ko ba kom gen ka ke gel magiri jam agogen nyikala kwado ke bede nyikala rayepyo ke bede nyikala kimo ke bede mia ke yede maban de gije mena akobo e wan kwero ke bere ji ben maganut ke kompin pada ke bere ji kadgen da ke bere jam ben ba gwede kene jama chwajo e jok ben yide bola kanya onyod jok nyige jam ben mena gole de yinanan kolo gole menini da gok gole de yin kolo da gok kay jikon kolo ga cingi tik gok menini cha bere ci kolo yin jaad nudo ke yi kay kalkanyini gok menini cha beno kay gole meni wonga kene beno bedin mena le kera changa wen uyide ke yuom leñ ma go de chantin le kere gan de chedo leñ ma ni ke banga ma je mo lingen ke banga to mena anengen ama ma je mo ne tiyo nyi podarigen gije mena akamo jok ke eju wanya mi gon ke mok ke yima ege kwa jwa jok di chantinen ba kene winyo ke lay ke dan o yido ke yuom kiri yina yol ni jok ko logo be di jok i got onyo de yen kiri ko logo be di jok i got onyo de yen kiri gok ko budu ka jegoli
kologa jok re onyo de yen kiri lay koyang lay uyide ki yom keba kenya ma ye magni wagni rabiye wag meneni ana ide lum ana chama elay meneni liñ mene yang yidan yan nyangole ben ka nyi yat ka nyi wen ma batam ka eto giji mena kamo ay wany ke kanyeni ke ber nyigon ba ken e jama choje ben moga yang e oranganan moga yang e oranganan e ganene nyigi jok obere jok nene ke ikan ba kene kunyomi jok o nena e nyigi jok wu lingo kene da lay me bencham ge dog be cham ya yingi guok yingi nyaw ke kale ke ko mi chamun pod ma ke ni cham gan de gi mena ko bian ba ke ni lay ma bet ke wonye ma bet e ga ba sham ke banga bere ke ndan yang e jorang lay ni ke wonye ni kwan ge nong e pe ke ne ge cham meneni orang mana yang komodan kologi yibi jub kan guo maga yang yedi yet mana delgen iga kwatgan ye maga yang delgen men ngany ke kalgan ye maga yang delgen abiwok delgen bola delgen da keda magani maga yang ye guo magani baba nga bere kenya dano mane cham gina chaman chama jam marji gen maga chama ji a chugo nyelenga guo magani jama chama eji da jam marji mo kidi gi chama magani jam magani tiyo ge lunya kat e layni lay magani tiyo guo garang tiyo ke bakenia ji maga amide chik mi kore jama chama eji gog mi gan ba nenegen bede gog mi ga ba nenegen da jam ma kidi jama cham o jam magani gariji ke del dam o jam magani gariji ke del lay bana ayode kene dana del oram dan yang ay jorang olay ye jorang tiyo kologa dan orang lay chukurang kologa dan orang wenye kere chukurang kologa dan orang mana yad kere bayod nimi ka ngol yin mang penyi ke yida ngol ga penyi di changdin babang orang yad mede kana ke nyol angol penyi ka woga ba mir bango babang ka bere kene dan yang e orang de wen jok ko maga ponwa Yesu Kristo we ba kene I kompen ke jam maga jok ben e ganana nyigi jok ayitigen obere jok neno ke ikan obere jok neno ke ikan e kompen ben kologa yi de miri o yi bada mana ye Yesu Kristo we ya cha yi ko kene miri kira yi de yin
miri yida yin yina yol nyi jok ke bakani bene yin anengo e Yesu Kristo we ke gwo me rebeji ke ye wanya me chaga kwan maga anyinga dadaro piera ngwan widakel kwan maga nyinga ton piera de widada gidi piera ngwan kanya lagat kelak yal faraon ba kene Yusuf en akal gina ko bo Yusuf ba gijema we piu jok ke piu wat medo manene ada pet ed apet kene de dadana mapar kenyalani دعضانا مبر ينلني هل نجد مثل هذا رجلا فيه روح الله دعضان مبر كمنني كبول كانيني روم ما نيودا يوسف انيودن جالا يغمال اجاغا بودا كوانغني go ko ben gene lag maga laga yin lag magani ko ka ber gijmena kat bay chuop kay poda maneni gijemana kat ba shuop ana nyudo yin e jok de gijemana ko ba yina yala at ba kene ronyo keji mago jagji mago pur mago o jagji mago pur ka kwan gok mi pur ronya keji kai kwanya gok mi pur ke una biyo magani oji magani o beregen agen o kal bura mena ba mi pot en gen o kal bura meneni ka bura meneni ke kalo ke yigen ka bura meneni ke kalo ke yigen o bura meneni midin bere kale chingi yaga ronyo yin ka kal ga jamne ke chingi mabur jamoni go kal gen o jamoni chibe chingi o jamoni go kura yin o koro gige chamoni mago chamoji ke un abirio mago do ben eba kaj enobi ko wangani ke irun magani ke kanyini ni jok ayol Yusuf ke bol kanyini ena kob kene yina yor ot bongi mo dara go kedi bong leñ ma ñak bongi ma go kedi da go ke la go ke ben ke podman ba kene ji ka pur ke duara ke una biyo je ben gijmana go ke ji ba go pur ke un abirio una birio ei pod ben gon bongaleng bongaman bongaleng meleng jama go ke gini ke una biyo moni ba ke ni ji ben ke pod je kwanya go pur ke ba ke ni ke yum una birio katum dariak ma ke be chuop dariak manene ba wa be go ke ber gon ke ni o riak manene o tiamwa ru magani ge muja ni jok ego megen dano mene yang mal ajaga poda ke wangani ka ko be wanya kene jam ben jama chojo i jok ben yide bola kanyo o nyod jok nyire ke kanyini jok i go nyoden ke nyana chola yus ke kanyini tiyo ba kene ke ipo da miyaman nyige jok maga yang ay awad ay law manini ke ipot benegan
o jok e go nyodien kiriken anan ji nyi bia e tang jok ben o ji nyi ka miri de wan chawa ga ponyo kene rum mo go ke ber pot rum mo go ke ber ji mo yang e pot rum mo go ke ber yum ke e pot ji mo go ke ber mer ke e pot mer menene rum mo ne ben ba kene ya nyigi jok eno i go kelo e rum mo ni geno mujurum mo ni geno bere ga bay ji mer geno lido kene nyigi jok ke dier nudo ke miri o gog mi geno nen ke kanyuni wadwa kwaj ke bare nyigi jok ben maga chingan a chibo gen ko wanyo mi kwero mane go ko bo di chintin wa dwa kwajo ke bergen kene ni mi ka nyod jok re ke Yusuf ke paj manini ka e gogo ke go maduong ke ber podo manini ke ber ji mo yin podo manini we nyigi jok ke kanyine kaje de gen ke e law mi pod manini we bere jok nyuden ke regen wo wi won yina Yesu Kristo we yina kobo ke yi wanyami ke kop mogni kene bedami o yuda yi won woji maga yin ke kanyne kajo di won ke ba menini wo ya yan ke kanyni gok mian ba pon ke wodomi de yan ya ci ga kwaj ke bol kanyni ke ber nyigi ben ke yadu jur ma podo magni ben mo yang eje miri we gok mi we bedo mi we rumo mi rumi kel ke mal ama yi ko ba ke eje wanyami kene dano benegon ke jama jojo yin ben ge yida nyigi jok ayol nyigi ya kwaje ke bare ji kologa ge yanga kanyne kanya jiagan ke eje poda meneni wo wiya dan mene wor yin dan mene ngad yin dan mene yen kan yina ba jogon yina yide kunya ke dier yina yi di tag bong tag market ya kwajo ke ber gon wo wiya ba kene wi e nyudo yin kere jama gog yen wo go ber ga ba ngiji mi wo wiya ya kwajo ke ber gon nyodri yina Yesu Kristo we ke ba kene yina kob kene yina ba rodoror yina kob wo wiya kene jibeno ke kompin ponya gen ke kobi wo wiya ya kwajo kene we bede mi be wok en onen ke nyigi we bede mi nen we nen ke bede nyigi we sharami nen yina ko kene ji mo nyigo ke ber mer ga ba nyigi ama yi ba jog mer ya kwaje ke ber nyigi kayne kaja ber gan ke law ke podmen we ge go gan ke ber mer go ngijin ama nyigi nyenge ja e mer mena bergin gogen we ber mi nen yina jonga nen padaji yina Yesu Kristo we amen Jesus ba yene yo
kari yewa ewa di shantin daji menut mabudo kiyede pen kiyede kaj mapan kiyede kale ogo budo moga unigen kay budo unigen angenyo kay budo manini daji menut me gedar ke jamaramo ke delgen pada kenau kede daji mago kunyatyo ge goge madar kapakane ge tur jama yang cingen tyo agoge matum kapakane dano mana buden agoga ba orang maduongo e komgen kakobo e wanyo jok kakobo e Yesu Kristo we kene jamben yidewa wa nyigon gijamana awango e gijamana ni e ko magone ena chubo ke kado mana kado nyana chola po Peter achago ke kem e kada be kemo ki kemo kale ji maga ye akada be kemo ki mira maga yelgeta yo tinga ye yorang mana chup e Peter ke gog meeting woda kwan maga nyinga da dara abingwan kwan maga nyinga tona piara da gudar yo gide piara da gudangwen e Peter ke yi kemmi kon ke yi kemmi kon e kada kal mego e kal manene gola kaden e da nyal majbere ci e kal kanyini ay da runa bida ay ci ga budu mi gon awodo e yo kane piene mi gon kera ci ga pedi nyanani ke yi budu me awodo bola kanya abede kane pien mena buden mena je buden milai me balung yen ke pe de ka pedi lit kologa mena pien mena buden milai mi pien mena ka pet mena nyoda kane chiga kid boluog chiga kid ba magpin chiga yudi kene bongi malung yen ka guo ka bere e Peter kanya kaden kanya wada kalkanyini wa hadasa ana Butrus wa huwa itaz bi jami Peter bereka cha gi ka kemben kal ji ben ko chiga kemen Peter ka kanyini كد أبا نجوك نزل أيضا إلى القديسين أساكنا في اللدة فوجد هناك إنسانا اسمه إنياس مضطجعا على سرير منذ 8 سنين وكان مفلوجا نيلني ميغون بدا بودو كده دباكني بانول وكا بود باليدوين dan bangol wana na magaram del ma goga na cha budo ba orang ma bededi dan ma bangol o magaram del o bude penyo chopen ba orang ma bededi yan komogon e Peter akada kalkanyini kaye ko wakani faqala lahu Butrus ya Inyas يشفيك يسوع المسيح قم وأفرش
لنفسك يل يسو دين دودمال ka pieni pet ka kanyini kien kalmanini ge bede ge yanga yorang amene ngo ay akal orang manini ba Yesu Kristo we agoga imen agoga i Peter anan ke yede kale daji mabut o ji maga aba peje mag burjok ji maga bur ke yede kal tinga ye kujigen manganyo kujigen de anan ke kadamena kadanya le chola Peteran ayuren kene ke kalmana kadan dadan machi budo ke kalmanini dan ma budu mi gon agoga borang ma duong ke komiji ma onu ke kalkanyini ke kanyini ya do kene o yi kwaje ke yan ke bare peje maga buri jok maga benye kemo ke ji maga but maga benye kemo ke kaleji maga kwaiken ke bakania e jamben maga chojo jok genene keno o jok rigo nyoden ke renyegon kologa yiba bishop kologa yiba okwer kologa yiba mubashar kologa yiba nyade wor wala jar wor gog mene megine jok gog mene ne bengon go ka ko ba keni o jok rigo nyodien kiri kologa yin yiba dan me nyi kwach kwaje mena kal mal e jok ke be do mi men jok kere bare nyodori kon kiri oyi go nyode dinga ji maga ber gina kwajin en chaka ba yelgin ama na ko bo ke wany mena chola John kwan mga nyana dar pirangwen kwan mo nyodan pirangwen kene gino choli yigon ya eno kat ba gogi jok Yesu Kristo we mena yin ena ko bo Paul kanyini ena ko bo Peter kanyini akob go Enias kini yeno yol Enias pada yana yel yin de yela nyal ma chola Yesu ya Enias yashfika Yesua al-Masih Yesu eno yel yin kichin gijmana agudu angyen gijmana agot yele ba ngolan gijmana awiyinu yibude ke una bidagmak ba Yesu Kristo we eno yel yin de ya yi ko ba kene dodo mal ke bol kanyini ke ba kene en ya oren kene yi yelen ke bol kanyini nyelni adu do mal ke bol kanyini nyelne pien go peden ke bol kanyini nyelni agoga badan me du ke bol kanyini orang mana yang kong kal kanyini orang menene akado ke rumuji ke pakene orang nu yang ko manyala bude kad da orang abere nu ke rumaji ke be bude mi gon akan ko orang ke rum ke yedo kalanan da ji mating dan mena ting dan mena luok dan mena pedepinan ba en orang da ji ma ko tingi ke ji ma ko a luogi ji ne tio ga yang e yorang ga yang yang tio ke bang meneni kwa jami ba ke berda na meneni mena aigon kali orang mena duongen ka yele jok mena nyoga kene ji mo ga yele jok tio mena komo ke wan jok kene e kop gon e ba pile ma dogo bet cha goje tung
da na mana agijer ramare akane ki orang kay rum kayeli rum magni maga ke widan mana bedel yot rum magni tiyo kat rebo kayan kay kwajmen ba dir wo wiya yina Yesu Kristo we bena yina chado ke Peter ka kanyini kakada kal kanyini ba yina ori o yina chado ke gon o yina nenen ken yina chuta mene ke yel ke bol kanyini yina nganji maga bur ke da penanan wo wiya ke yed mag ne maga bur gen ke da pen de wo wiya ya kwaje ke bol kanyini ke bergen wo Yesu Kristo we yina ba yede megen kene we getting o yin mal ke da pen magni we jamara mo ke delgen jamogni chiedi wo gina Yesu Kristo we ke ba kene bene yin ayel gijmana bede ramo del dal manini yina chiedi wo ka tiel ko mana bede ba ngol yina tianyi wo Yesu Kristo we ke ba manini ya kwaje ke bol kanyini ke bare je ben maga wo abudo ke da penanan maga tienga kalgananan kurang maduong ke goja marama kereken ya kwaji wo Yesu Kristo we kene yelgen ke chinga jamogni wo ramdel menene agogo ba yo mena gudu nyingi maga yang chan kereken de wo yelgen ke yorang menene yelgen ke chingurang menene wo Yesu Kristo we ya kwaja tiyo wo wiya ke bare ji maga ba pech ke bare ji maga ponyo ke kangomi yede kangamogi maga bonan ji maga ponyo ke kangamogi maga bonan chunke bol ya mi maga kuju wo kene ji maga bedo penye bolgen yigara ji mabudo ke kalgen wo wiya ya kwa yeb nyengen ne ka yeb nyeng Peter ka e duodo ke Jerusalem ka ludda kaga kunini kai ka be yeleji wo ya kwaja ke bergen kene yeb nyengen o gelidigen ngaje ji maga abedo e pen ke bolgen alun ko wodo ji maga ni aji di ran ka yed kalgen aji di ci budu ke yed kalgen ya kwaja wo wiya kene yeb nyengen ka ya kwaja tiyo wo wiya kene organ kome ji magni ka we te go mi tiyo o neno ke kwaja mi gen ke ba kene Peter ka da kalkanyini padu kwaja ka da gogan de ba te gana go ana nen ana lido en twagi ya lingen ka yi ko ba ka kon kene yina Peter da men di chang cha yelian da men di chang cha tinga mal ge pien ade ma ko be kene yina yolinias Yesua o ko kene yi yelen de du mal wo wiya ya kwaja kene we twagi lingen ke ko bi yal da men do yel ba mier wo wiya kene o go ka de komandan mabut o go kwaje ko da men choba tingi mal wo wiya ya kwa yeb nyengen ka organ ka we ta mi beda en adurgan wo wiya ni mi ka beda ta mi ena kal da menini ena kal Peter menini akadan ke ka jamong ne pen ka yido ke ji ma yel ya kwaje ke ber kem ji ma ba pe jama burmi ya benye kem abenye kem wo wiya we gogmi kem kali mal ke bed mi ken oga kada be kem ama ke kem yiko wakane ya bere che ka budu ka ya kemun ke kem te go mi nyenen ke kem gimagir no ma yelo yin ke kem yile jo ku wor ne kanya aleji yin e Mary kanya kaden be ke ma Elizabeth wor mene chagen ke bank de kalma chi ge kem wo wiya ya kwaje kene we nyigi genne ngo yin ke te go mi kem o nyigi maga toranan yide ke yo malugin ke golugen ke meneni ke ki menena ti wo wiya wo yina Yesu Kristo we gog mi kere nyigi magani ka wi yuyot keni ba jok ma chado ke gen ma organ ka ke dir tarot yelgen adonga ba gedo ke de kalni ke banga ji maga yelo yin wi yu goga ke yegen ka wi yu ke yegen wo Yesu Kristo we amen
Obanyin a Yesu Kristo we. Obanyo Yesu Kristo we. Kologa na origin ko ban tinitak. Mongdan maganyan. Kitchen mi kwa jamii manini. Nimi ka kobayin. Kene wa da gog ma megwa. O kom la yida wa yida kom la. Wa yida elai. Wa yida ka kobian kene wa yida elai. Ya wang elai chat. Ya wang elai chat. Lai mo garang. Ke bange linya mo gogoji. Kologa nyege jok. Tege jogu neno kerikan. Ke dir. Lai ke win. Go yide ke yuom. Ke pakene dano. Mena goga ba goj. Mena chetigen. Dano menini ayele jok. Kichan gije mena chiga kwa jamii ka kanyoni. Kwa jamii ngchan. Ba kwa jo gina akobe Paul gwere wanyala gwere chola Philemon. Daniel me chola Philemon. Peter ke Paul ke Peter ge ko ben ke kobo gok mere beji. Ke pakene we jok akiel ana yangiken. Paul da wanyama gweden nyel me chola Philemon. Wanyamenini kanya gwede Paul. Wanyamenini akala nyama ba mak. Onyelni chika gony. Kanya gonyi ena gwede Paul ke wany. Kene wanyamenini kala ka menya le chola Philemon. Nyela gwede ke wanyan. Abede ba mak. Ba kene Yesu ayen ayen od mak. Kebe kanya magi kanya kidi. Kaj mag mena yo kidi. Nyele chola Paul ayudi en kanyini. Ka punyo Paul. Ka Yesu Kristo we yen. Ka eno yo. Koro gontungen. Kenen abi kaj mag menene. Kepa kene dagida ma kwalen. Dagida ma renyen. Ena kali od mag menene. Ago ga ma yow ka mag menene. Kanyaw me ke yow. Akwanyi Paul. Agwede Paul ke wan. Kene ker wan menene. Nyela magyin. Nyela ni nganyan. Obada no me yi. De anan chi aga kop kene we law go do ben ga beri. De yin ker wan menene ka megi. Akwan wan mene nyala agwad wan Paul amuje nyala chola Philemon ayide ke yo ken Philemon ago ma ye kene da na meneni bo kwanyen da meneni bo yelen da meneni bo kwanyen bo men ako be Paul kene da na meneni kwanye yan par ne yan ka ko Paul ke par ne yan Paul ja ko kene ya be de ba ngoro u ya kwanye jo Oyi bedi ba ngarok, oyi kwanya jok. Dada mena no tio. Kwanya ni umyo. Kwanya ni yan. Ka koloda gipen. Maba kur. Kur mena ni kip koma. Uwega yin. Oyel yan. Mena ni ba gok. Mena gok we jok ke Paul. Ke bol kanya ni. Gedwa kene. O kwanya mi chiegwa ke koba mogoni. Wo wiya ya kwaje ke bergi mo ba maga ben ke kaje berga ba maga wo wiya amaga mogni ba yin keri o yelgen keri nyigi mo yiga gogo yin ya kwaj wo wiya ke bol kanyini kene wiga yelo yin ke cing nyigi yina jonga yang pare mal ke ga mi duong shar ke komandana benegon we wo Gimo yang on mak yide ke yo ma yelge yin go ke yo ma yelge yin ket wo jok nyege ma ganu de wo jok
organ kajini o jimoni yel yin kerekan dina juanga yang pare mal kanga mogi moga nyewo no keji moga nye kay yeda kaja bas sujun ben kaja mak wo we nyigi mogni ka kadagan we tego mi yit kada kegen ka we jimoni go yelin kerega chap dina juanga yang pare mal poj ba mogi ka duang ba mi ke ber chang meneni poj ba mogi ke ber jam maga bega ko joen wo ya dogi poj ke pagani ne ka ba nyodari ke renya ge mag ben maga ber gnu diyan ke lan kanyani we ta ko mi ke marami uneno ke regan bedi uneno ke regan rumi uneno ke rumgan wo Yesu Kristo we amen waru makanyani gedi jok obedo ko won wuji ben ma benu diyan ke lan kanyani jogi da teg jogi da yed de gindwa be nganyin ko loda yoma gwede ko ode yi kuba ko biyan ko ba yangeje romia wanyime rom abida kwan ma nyata biara bi ngwen gwede pen ge wanyo yi ke ba kan ba gog mi ko ma lam nene yin kalmana de yin nene yin ji ma nene yi be na gare je na nene yin ayal nya jok do shar gel joko bedo kun ka medro me oneno keriun u ben nyungu balu nga ka kwan de u ben poj ba mo jok ke panu miun ke kwa jamane ne ke pere miun mana rebo ke yan ke kwa jamane ne wo chingi yit ke chang mena kiel ke tag mi Yesu Kristo we